Ogu n'omwishika Jessica omutuura wa Mbarara owatungire butandu omu baasi ya Global Coaches eyabaire neeruga Mbarara erikuza Kampala. Butandu egi nagira ngu ekabaho ebiro 7 omwezi gwa 12 omwaka gwa 2021 omu baasi ya Global Coaches ey'enamba UBB 291 Kashare N yatunga butandu aha maduuka ga Rushororo aha ruguuto ahagati ya Ryantonde na Mbarara omu disitulikiti eya Kiruhura. Nagira ngu obwanyuma y'okutunga butandu akahikirira ab'ekitongore kya Global Coaches bamuraganisa kumurihirira n'okusiiya hati tihariho eki barakozire. Kandi nkatunga accident ebiro 7 bya December 12/2021 nkaba ndi mu Global Bus ndikuza Kampala twahingura Sanga. Ogu nagira ngu na roya oyu yabaire aine arikumurwanirira aha nshonga ezi akamwehindurira kandi akareka amuririire na sente ze. Maningamba na roya mbuza manager tubuza roya wawe, mbuza manager tubuza roya wawe, mbuza manager tubuza roya wawe. Taragakiye kunyeta ngo akatushitameho twanze kushitamo mu kubanza hati babyagumaho okusana jamanye ananka nenda agambirire roya nti nomanya byayanga katumuze mutuzenkayi omukoti. Ogu nagira ngu n'obu yagiire Kampala akabugana mukama wa baasi ezi taratungire buhwezi bwona. Hika anja tunakusindika wa Mr. Beyaja no director atumuginde tunamugambire kimwe cyona then ngira ko sinzi zawe tukizana hasi njana royo gwa bahandikire tuzayo Kampala. Ezi yabire ezo bamuhira kampire miliyoni 14. Hati kwaija tunegotiating 25 nja ntitsoke nyo ndagire mu koti by then nzanzija kunyama covering abajaga nyine nananaki nebindi byabisisikire so hati ajya titsoke hati simba afika Kampala tukomisho ga Mr. Beyagera akaina oya we yajya kwa nigeda gano twikirizane signing percent kwa hikao kwa hizaro yabayine ajya atkonkashi ati we ati why didn't you go back to your manager to your lawyer. Mwishuka nagira ngu akaferwa n'omurimo gwe ahabwa butandeji na hati takikora kandi najanjaba omukono ogwatungira obuhuta obw'amaani. Binabe nyine bindi okuyiha emirimo yanje nani nkora kandi secretary wa Uganda Markets and Trade Employees Union omurimo gwanje kunabuzire bakabini terminating contract bakati necho kora noti ngubambinga bakijije bakati niragire ki orakore bampandikira nje ngo ati oyije wafuna tayimo oje handing over twajeje twakomereza murumo. Jessica nagira ngu ekyamutwire mu koti nayenda bamurihirire sente ziri kwingana miliyoni 25 eziyakozise omukweraguriza. Nyenda bashocha nyo mu koti njireyo ngunyenda kubatabaraza ngo company yabegwe batunwa mekindi gwe they know kureka mabayinga time why do they do that habo chimbakore ikintu kecho over someone obakumangu esinza insurance karugayo you may find that bakiyo sinza insurance z'abantu bingi watereba umutoto kabura umuntu obe arnankana ari customer wanyere kuba hagera all that long. Tugambireho n'abakuru omuri company ya Global Coaches hanshongeji kandi ebi nibyo batugambiri. Kimpasaga amakuru tujyanye mu manyati kumanya yona tukabaho nyuma myaka nki 2021 almost so akapicture yese na yawe wakora nk'abantu twatwaraga ukwadra mu ngo wafuna ubuzibo kwa n'ubutawe kwekimire ngo burese unkani yane bamwikirizana mu televiziyo ngo kuzubaza ibikwazo. Abantu bingi abari kutunga za butandu ahanguto nibashanga okugomerwa munonga okutunga okushumbushubwa batunga butandu ombiruka kandi na za basi n'obu harabe hariho enkora ya insurance hikire kuba nekorwa aha nshongezi. Amakuru aga gashakwa Ian Kankwasa.